Jua-jua man bando kam krina ngawani perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan. Semua paksana ibas paksa enda, kita erbahan kebaktin kami si badia. Mari raduras kita krina, ikut muat bagin ibas kebaktin enda, si pesikap ukurta, gelahna bancipe, tetap si gejapkan, dibata erdahin, guna nampati kita, ibas peangkaken karena katana. Mari si benaken kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa, si tetap engkelengi doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus, si setia ngergaken kegeluhendu. Ras ibas gelar kesah si badia, si empengasuk kam geluh meteruk ukur, dengan setia dalani kegeluhendu. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena kini teruken ukur ras kesetiaan di bata. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagai kalme pengkelengi di bata, kalak si erkemalangan man bana. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 330 siwah ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada guna ngoge pustaka si badia. Si pesikap pustakanta, si ibuat ibas kitab Mazmur bindu 116 ayat si pemena sekubas ayat si pesiwahkan. Mari ras-ras kita ngogesa. Keleng ateku man Tuhan, sebab idengkeh kena aku, ibegi kena pertotonku. Ibegi kena aku tep-tep kali aku erlebuh man bana. Bahaya kematen kelewati aku. Kuburan si mejin nggondeheri aku. Biar dengan aru kal ateku. Maka ningku nderkuh man Tuhan. Mindo kal aku bandu o Tuhan. Pulahi min aku. Tuhan perkuah dengan bujur kap, di batanta perkelengkap. Ikawali Tuhan kap kala silalit, sinampatisa, tupung aku ibas kebiaran, Tuhan sing mulahisa. O tendingku, tenenglah, sebab Tuhan tetap erbahan si mekuli man bandu. Tuhan enggo mulahi aku, ibas kematen nari, isapuina iluhku, jana ikawalina perdalananku, gelah ola guling. Maka banci aku erdalan, adep-adepen Tuhan, ngenanami kegeluhan idoni enda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata,
Dengan si make kenca ibas kegeluhan nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari kita ras-ras ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Keleng atendu simpar ialuken kami ibas kegeluhan kami. Malemate kami Tuhan, meriah ukur kami, sebab kelengatendu tetap ialuken kami. Amin nape kekelengan kami terbatas kalman bandu. Bagai pe kekelengan kami man teman kami manusia la serta. Pulung kami kerina Tuhan anak-anak do guna dengkehkan kerna katandu. Kam dagesi erkuasa guna ngajari kami arah katandu. Gelah katandu tuhu-tuhu ngasup guna empelimbarui kegeluhan kami. Endame Tuhan pertoton kami ras pengendesen geluh kami. Kam si erkuasa guna ngajari kemahendu nuriken katandu. Bagai pe peangkaken katandu man perpulungendu singgo sikap guna dengkehken sa. Reh kami Tuhan ertoto mindo man bandu. Ibas gelar anakndu Yesus Kristus Tuhan. Simada kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Yohanes bindu 10 telu ayat 30 sada sekubas ayat 35. Kenca Judas lawes nina Yesus genduari ipetangkas me kemuliaan anak manusia si isuruh di bata. Jana kemuliaan di bata pe ipetangkas arah ia. Adi kemuliaan di bata ipetangkas arah ia. Maka di bata pe empetangkas kemuliaan anak manusia ibas dirina. Janah minter me ibahanna. O anakku, kentisik naringen ca aku reskam. Idaramindo me pagi aku, tapi genduari ku katakan man bandu, bagi si enggo ku katakan man kalak Jahudi Kam labo banci lawes ku inganku ku berikan man bandu pedah simbaru ema. Si keleng-kelengen lah kam, bagi aku enggo engkelengi kam. Kam pemin arus si keleng-kelengen, adi si keleng-kelengen kam, kerina kala metah maka kam ajar-ajarku. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Ibas kebaktin kami si badia enda. Iajok kita kerina guna nginget ngejapkan ngakuken ras ndalanken kekelengan si enggo iberikan di bata ibas Yesus Kristus man banta krin. Sebabna tupung Yesus ngenanami kinisran. Seh ia mate. Enda ngatakan sa sueras temanta. Aku enggo engkelengi kam. Enda me bukti kekelengan di bata si serta. Opelenga ia nading kendoni enda. Enggo melala kal usihan si ibre kena. Guna engkelengi kerina kalak si susah, engkelengi kalak si penakitan,
engkelengi diberu silai perdiateken, engkelengi anak-anak sila tama bilangan. Dingin pe melala peristiwa-peristiwa, entah pe kejadian-kejadian tanda sengget si ibahan Tuhan Yesus, buktikan tanda keleng atena. Jana ibas ia engkelengi labo kata ngenca ibelas kena. Tapi tuhu-tuhu icidah kena arah kegeluhan. Iperdiate kena, ibelana, isampatina, gelahna kerina kalak banci ngidah, kugakin kekelengan si serta si ibaba di bata ibas Yesus Kristus Tuhan. Makana ibas kami si badia pe, ijema ibahan Tuhan Yesus, lakon persadan, guna burihi nahe ajar-ajar. Gelana ay jadi usihen, ipeteruk Yesus dirina. Gelahna tuhu-tuhu, isay pe ngakuken ia jadi pengikut Tuhan, meteruk kerina ukur. Semakana status Yesus pe, icidah kena bali rasa kalak budak, sebab budak ngebiasana simburihi nahe Tuhan. Tapi jenda Yesus mempraktekkan, ia selaku Tuhan, ia selaku guru, ia mesimburihi nahe ajar-ajar. Sebab engkai maka ilakokan Tuhan Yesus. Gelahna peringatan karena Yesus encidahkan kegeluhana jadi usihan. Mabai kerina kalak site man bana. Ngusih kini terukan ukur Tuhan Yesus. Jana site ras-ras kuga Tuhan Yesus encidahkan makana ia nangdangi idayakan. Sebab nina iblis nggo ordahin ibas ukur Judas, anak Simon Iskariot, guna dayakan Yesus. La kalak si deban sindayakan ia. Kalak sindeh res ia, dengan si rusuh res ia. Itah Yesus pasti terjadi. Tuhu-tuhu tupung ikatakan Tuhan Yesus. Makana kematen nang dangireh alu ngelewati kinisran si sekal beratna. Cedakal tuhu-tuhu ukur ajar-ajar. Tapi kaini na Tuhan Yesus. Adisinen maka nina Tuhan Yesus kenca Judas Laus ipetangkas me kemuliaan di bata. Ibas anakna Yesus Kristus, anak manusia, sebab si gambarkan karena Tuhan Yesus. Juru selamat Yesus Kristus bagai anak manusia. Jadi ibas kini serang Yesus metangkas kemuliaan di bata. Ibas kematian Yesus teridah maka ia di bata si tuhu-tuhu ngasup mencidahkan kuga belinna kuasana nangdangi Tuhan Yesus si enggo itetap kena guna nebusi dosa manusia. Maka Tuhan Yesus pengatakan maka kentisi naringan aku reskam. Ida ramindu mo pagi aku, tapi genduari ku katakan man bandu, bagi singgo ku katakan man kalak Jahudi. Kam labo banci lawas ku ingan ku Jadi Tuhan Yesus ngatakan maka duni enda itading kenam. Jana lawas mo iya, ku surga rumah Bapa. Jana ise pelabo banci bengket kuje adilakin arah ia. Ia ngencadalan bengket kubas kerajaan di bata. Ia ngencadalan kubas ketuhu-tuhun Adi ateta ngaloken ketuhu-tuhun
harus ngetetap arah ia. Adila arah ia, si aloken me kematen si rasa lalap. MC ikatakan ibas Pemazmur 116. Kematen si man kebiarankan man krina manusia. Adi banci ipepilihkan, makatap dengan lenga ateta mate. Tapi Pemazmur pengidah, maka nakuga papai beratna kebiaran ras bahaya kematen sing kelewati ia. Dengan kuburan pe nggondeheri ia. Te ia maka Tuhan dengan si perkuah dengan perkeleng tetap ngeengkawali ia. Lah kebiaran doni kematen. Laman kebiaran kematen si rasa lalap sebab Tuhan Yesus ngasuk mulahi kita arah kematen si rasa lalap Kegeluhan doni enda itetapkan di bata. Kegeluhan guna banci bengket kubas surga di bata ngenca netapkan. Kugadage carana, maka kita banci bengket kubas kerajaan si enggo itetapkan di bata man banta. Man krina kalak site man bana. Nina, dalankanlah pedah simbaru. Pedah simbaru si ikatakan Tuhan Yesus. Suwe restemanta, aku enggo engkelengi kam. Alu ngasamken kesahku. Maka kita pi ajuk. Dalankan pedah simbaru guna si keleng-kelengan. Bagi Tuhan Yesus engkelengi kita. Bagaimin pe kita ngeluh si keleng-keleng. Sebab tangkas ikatakan di bata. Maka nina o kam si ku kelengi. Si keleng-kelengan lah kam. Sabab kekelengan rehna ibas di bata narika. Adila kepeken kita ngeluh ibas di bata. Kekelengan ta labo serta. Kala si erkeleng ate anak di bata kapia. Janah itandai na di bata. Adininta si tandai di bata. Labo ateta keleng temanta manusia. Labo keleng ateta di bata. Labo tuhu pengakunta Sebab nina kala sila erkeleng ate. Labo itandai na di bata. Perbual kap kita. Adi si katakan keleng ateta di bata. Si tandai di bata. Tapi labo teridah wujud nyata. Kekelengan banci si cidahkan man sinterep. Sebab na ikatakan pe ibas kitab sada Johannes bindu 4. Tangkas je iturikan ibas ayat 10. Enda makakelengan labo kita si enggo engkelengi di bata, tapi ia ngesing kelengi kita. Maka isuruh na anak na kudoni enda, gelah arah kita, arah ia kita iperdamaikan ras di bata, alu ngalemi dosa-dosa. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. O kam siku kelengi. Adi bagenda kin keleng ate di bata man banta. Kita rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kita. Kai palas kekelengan ta Palas na makapkan keleng ate di bata. Keleng ate si tuhu-tuhu serta. Kekelengan si banci si aloken si iberikan Tuhan Yesus makapkan kekelengan silit ije unsur jaminan keselamatan. Kekelengan na ilakan tisik ngenca umurna. Kekelengan na gedang umurna. Sebab labas doni dengan caatan sehku surga jaminan kekelengan si iberikan Tuhan Yesus man banta krina. Alu bagay-dagay ibas kita nahkan kekelengan. Perlu si ingat makabanci kita ikhlas ang kelengi. Perban go leben iberikan Tuhan modal man banta. Go iberikan na puso si erkeleng ate man banta. Go icidahkan na usihen ibas gelukta. Gelabanci kita ang kelengi teman ta manusia. Kaikin si imaksudkan kekelengan
Apakah hanya memberi dengan bentuk materi? Lang. Kuga kita banci ngangkai keadaan kalak si deban. Bagai pemulahi ia ibas perbeben na simberat nari. Bagi si ilakoken Yesus, keberpihakan naman kalak si terdiskriminasi. Keberpihakan naman kalak si terpinggirkan. Keberpihakan na man kalak musil. Ijenda me si idah kekelengan si serta si enggo iberikan di bata. Di bata kekelengan kap. Jana ise si erkeleng ate ia ringan ibas di bata. Jana di bata ringan ibas ia. Tentu adi di bata ringan ibas kita. Tupungkin waktu na kita engkelengi lasi dalankan. Lanai kita banci tunduh. Lada me sejahtera pusuk. Sebab kai keleng ate di bata silit ibas kita tetap mempersingeti kita. Tetap ngajarkan kita. Makana senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Bagi ate bapa kelengman anakna, bagai mepengkelengi di bata man kalak si erkemalangan man pa. Adi orang tua engkelengi anak nalit dengang sibar-sibar. Lit dengang sila tersehken orang tua man anak. Lit dengang si absen, si lupa ibahan. Tapi di bata la pernah lupa. La pernah lit si tading ibanna. Guna nehken kekelengan naman banta. Kekelengan ku pelabo serta, kekelengan du pela serta. Kugama ka banci serta kekelengan silit ibas kiten. Erlajar kita arah kata di bata. La terjeng erlajar ngenca. Tapi pe si pakeken ibas kegeluhan. Enda me pendilo, pengajuk man banta ibas kami si badien. Gelahna tupung pagi kita ngikuti lakon persadan si badia. Man ras minem kita sada meja ras Tuhan. Si akui kerina dosa ras kesalahan. Si ingat keleng ate di bata serta man banta. Si ingat pe maka Tuhan di bata nehken kekelengan naman manusia. Iberikan na anak na si tonggal kudoni enda. Seh kuse darah Yesus. Guna nebusi krina utang dosa. Makana tupung kita man ras minem sada meja ras Tuhan. Mempersingeti kita mulihkan. Maka nakula ni Yesus Kristus. Ipersembahkan na guna kita. Darah ni Tuhan Yesus. Ipersembahkan na guna keselamatan. Kita lah pedah lebih ngamburkan darah. Pedarat senta saja pemon maun meserang ngesiakap. Guna banci mereken kini ulin. Mungkin pe mereken waktu ta. Mungkin pe mereken pikiran-pikiran ta guna memajukan kalak si deban. Amin na pe mungkin lit kange ibas kam piga-piga si pulung enda. Go ibreken du waktu du. Go ibreken du buat tendulit. Go ibreken du pikiran-pikiran si mekuli. Guna membangun kalak si deban. Tanda atendu keleng. Teruskan si. Tapi di kune lenga, mari ula kita ketadingan. Gelah na ula gelar pengikut Kristus gondekah bas kita. Tapi mempraktekkan gelar pengikut Kristus ketadingan denga kita. Aku ngong kelengi kam nina Tuhan Yesus. Aku ngong kelengi kam nina di bata man pan. Maka ninta kape man kalak sin teremenda. Aku ngkelengi kam. Adi ninta kita ngkelengi temanta. Mari si perdiateken biak kai si banci si sampati. Enda me persinget dengan pe ngajuk kita kerina. Gelah na kai silit ibas kita. Si enggo ititipkan di bata man banta. Silakoken ibas kegeluhan ta man sinterem. Banci kita mediate dengan kepate. Sada bentuk tanda kelengate. Banci kape kita nampati enggo luar biasa. Jadi bagaimana man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas kami si badia enda. Enda me persikapan. Si ilakoken Tuhan Yesus. Sebab itehna wari kematian nang goredeherna. Laban cilang ibentasina. Laban cilang ialokenna. Makana kini seran harus nge ialokenna.
maka na o peleng nga inanami na kinisran ipupulong na ajar-ajar na. Ibrey na pedah-pedah guna si keleng-kelengan. Ipersingeti na ajar-ajar gelah tetap banci jadi usihan. Sebab ading gelu ia ibas kekelengan, banci ia jadi usihan, pasti iberikan Tuhan kuasa guna nerusi dahin si enggo tetap kena idahikan krina ajar-ajar. Krina me kita ajar-ajar. Mari terdilo kita krina gunang geluh ibas keleng ate Tuhan. Gelah alu bagai sinterem banci nandai dengan ngakukan Tuhan Yesus air kuasa terkitekan gosi praktekkan silakokan ibas krina pengkebet geluh ta kai singgo isuruh Tuhan guna sidalankan. Terpuji gelar Tuhan sebab kita ngasup ngasupna kita dalankan pedah di bata terkitekan kuasa si enggo iberi kenaman banta krina. Amin. Mari ras kita ersada ibas pertoton tertoto kita. Bujur Tuhan ibas kekelengan si enggo ialokan kami. Ngaku kami maka melala dengakal langa kami ngasup kelengi alungu si enggo ilakukan du. Amin na penggom tersuruh ibas pusuh kami guna engkelengi. Makatep dengar la idalankan kami. Alemindu kal kami o Tuhan. Bujur ibas kekelengan si enggo iberi kenduman kami. Seh maka banci kami pula ibas kematen si rasa lalap nari. Bujur Bapa keleng kala tendu kami. Seh maka banci pe salih kematen si rasa lalap. Jadi kegeluhan si rasa lalap. Perkiteken kuasandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen. Ibas krina ingan ras paksa. Ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Di bata gunahkan kekelengan naman banta, arah anakna Yesus Kristus. Maka genduari semepak sana, kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta. Endeskanlah kulanduman di bata saja. Selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena aten. Sebab bagai arusna kam persembah man di bata, suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 280 ayat si pemenang.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, ngatakan bujur kami man bandu o Tuhan. Perkiteken go ialoken kami tanda keleng atendu simbelin. Bujur Bapa, sebab labo kami sekala pengasuk, ersimulih nandangi kekelengan singgo iberi kenduman kami. Ia jukndu, ipedah kenduman kami, gelah kami kerinang geluh si keleng-keleng. Ngaku kami maka melala denga kelenga kesalahan-kesalahan, silakukan kami ibas engkelengi. Tetap denga mekatep kami ngarapkan si mulih. Tuhan ajari kal kami, gelah na banci serta kekelengan kami, perkiteken kami tetap perlajar arah katandu. Bujur Bapa, tuhu-tuhu belin kal kekelengan duman kami, isikap kendu keselamatan, isikap kendu kegeluhan si rasa lalap, dengan isikap kendu surga kesenangan, man krina kami si te man bandu. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundulah krina ngawan ni perpulungendu, ijapa peringan, ibas erbagai-bagai kecibal kegeluhanna, ibas kesusahan, ibas ceda ate, ibas pinakit, ibas kegagalan sini hadapina. Bagaipe perpulungendu si menghadapi kesenangan, kemalaman ate, kesuksesan, keberuntungan, la erbahan ca ian dabuh kubas dosa, erkiteken siye kerina. Bahan dage Bapa, maka kerina ngawan ni perpulungendu, ibas kugapa pe situasi kegeluhan na, ngasuk tetap dalankan kekelengan si ialoken na ibas kamnari. Pasu-pasundu pe kerina kemahandu, pandita pertua diaken ras emeritus, bagai pe pengurus kategorial ras pengurus PJJ, dengan pe panitia sidang sinode, rikut pe ras peserta sidang sinode, rikut pe bagai modramen kami, dengan pe kerina anak-anak du, singgoy tetapkan kam erdahin, guna ngaturkan perdalanan klasis, bagai pe runggun, Tuhan si masu-masusa. Kerina serayan dura seisi jabuna, mejuah-juah, sehat-sehat, dengan iberikan kam kecukupan rezeki man bana, sebab kam si numpak-numpak kegeluhan. Ertoto pe kami man bandu o Tuhan, nangdangi kekelengan kami, nande karina berusi tepu, rikut peras naras Bapa Ari Barus, bagepe Bapa Angel Pinem, ibas kuasandu pulih sempurna kesehatanna, bagepe krina anak-anak du si sakit, subuh i rumah bagepe i rumah sakit, pasu-pasundu pe tim medis, bagepe krina program pemimpin bangsa ras negara kami, ibas pendistribusian vaksin COVID-19. Bujur Tuhan, pasu-pasundu kami krina anak-anak du. Bagai pelalit alang abad kaipe, bancika kami ngikuti lakon persadan si badia, ibas wari si pepagi. Man ras minem sada meja ras kam o Tuhan. Pasu-pasundu krina, ngawan ni perpulungan du, gelah tetap ertedah ate, nginget kugabelin na tanda keleng ate Tuhan. Enda mo Bapa pertoton pengendesen kami, reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan, si tetap setia engkawali kegeluhan krina kami anak-anak du. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus Tuhan, singgung ngajari kami ertoto, mari ras-ras kita belaskan pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin.
turang dengan senina, jadilah kam saksi kegeluhan si mekuli, alunahken kekelengan, alu meteru ukur dengan setia nangdangi sekelewat du. Jana guna jadi gegeh du, dalanken pedah di batae, aluken kamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Di bata si enggondilo kam, kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Ia mesin jadikan kam serta, tetap megegeh dengan paguh. Ia si mada kuasa, serasa lalap. Amin. Menjuah-juah man banduk rinha, perpulungan sini kelengit Tuhan, ijapa peka mereka. Kebaktin kami sibadia ibas paksa enda kukadu, jumpakah kita ibas kebaktin, lakon persadan sibadia ibas wari si pepagi. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, menjuah